Veslačima novosadskog Danubijusa danas je pripalo 7 medalja na prvenstvu Srbije koje se održalo u zatvorenom na ergometrima. Podstrek za takve uspehe dala i nedavna poseta olimpijaca Zorana Pančića i Milorada Stanulova, jednom od najstarijih sportskih kolektiva u našoj zemlji. Olimpijski čas bio je radni naziv susreta posljednjih osvajača olimpijskih medalja za srpsko veslanje, Dubul Skula Pančić-Stanulov i najmlađih takmičara Danubijusa. Legende tog sporta i nosioci srebra iz Moskve i bronze iz Los Angelesa odgovarali su na pitanja budućih šampiona, a izgleda da su saveti urodili plodom, pošto su novosadski veslači sezonu otvorili sa 7 medalja na državnom prvenstvu u veslačkim ergometrima, koje se danas održalo u Subotici. Talent može biti samo mali deo svakog uspeha u sportu, u umetnosti, u muzici, bitan je rad. Ono što je tada bilo u naše vreme da smo mi puno radili. Znači, nama nije bilo teško da 2 puta dnevno veslamo, da trčimo, da radimo u teretani. Formula je vrlo jednostavna, mislim, na osnovu svog ličnog života i sve ono što sam prošao, mislim, bilo koji sport, ako se zavoli, ako se posvetite tom sportu maksimalno, pa mislim, morate postići neki rezultat. Evo, ja ću ponoviti danas, već i ovoj deci sam pričao, ja sam bio oslobođen fiskulture 4 godine, 2 u osnovnoj, 7. 8. 1. 2. srednje škole. Imao sam kokošije grudi. Pa pošao sam ovde da treniram veslanje, bavio sam se 17 godina. Ako sam sa takim predispozicijama, lošim predispozicijama, uspeo da se popnem na olimpijska postolje, onda zaista mislim da svako može da postigne takav rezultat. Poslastica u vidu prikaza olimpijskih odličja iz Moskve 1980. i Los Angelesa 1984. godine, koje su Milorad Stanulov i Zoran Pančić poneli sa sobom, ostala je za kraj. Mada mladim veslačima preostaje dosta odricanja, kako bi se bar neko od njih plasirao na olimpijske igre, ovakvi susreti velikana i takmičara koji su tek na početku svoje sportske karijere do sada su donosili uspeh i bili dragoceni. Na kraju ostaje nada da će naša zemlja već na olimpijskim igrama u Parizu, posle posta od 40 godina, ponovo imati medalju u veslanju.